Cilj projekta jeste da pospješimo tranzitni turizam koji do sada nije bio razvijen u Srbiji. Prošle godine je u našu zemlju ušlo 6 miliona motornih vozila. Naravno da mi ne znamo koliki je broj turista, koliki je broj ljudi koji samo tranzitno prolaze kroz našu zemlju, ali očito radi se o velikom broju. U prva 3 mjeseca ove godine čak za 14% više motornih vozila je ušlo u Srbiju, što dovoljno govori o potencijalu za ovaj oblik turizma. Mi želimo da deo tih turista ili putnika zadržimo i na turističkim destinacijama duž puta kojim prolaze i to jeste dakle svrha ove kampanje. Počinjemo sa postavljanjem bilborda, danas je počelo ovde u Gostunu, nastavit će se sve do 1. septembra kada ceo projekat treba da bude realizovan. Pored bilborda na 6 graničnih prelaza, svi granični prelazi bit će pokriveni mobilnim besplatnim internetom, što znači da možete da koristite i mobilnu aplikaciju sa svim informacijama o turističkim atrakcijama duž puta kojim turisti, odnosno putnici, prolaze, jer smatramo da je informisanost važan segment da deo tih turista zadržimo i da ti turisti, odnosno putnici, troše više novca u našu zemlju. Također ovaj projekat predviđa i signalizaciju na prostoru cijele jugozapadne Srbije i po prvi put ćemo imati dakle signalizaciju za proizvođače, dakle one koji proizvode i sir, i kajmak, i pršutu, i rakiju, i med. Prema tome putnici će imati prilike da svrate, kupe one proizvode po kojima je ceo ovaj region prepoznat.